ลำกระโตกเอ็นตัวติงติงนับเป็นจีบไปตัวนี้อีโปรแกรมดิ้งให้เละอีลำก็ฮอปปี้อะคาเฟ่หินะรีสอร์ทฮิตาเละตั้มตะกันอมตาตู้จานินะคาเฟ่ริกาค่ะที่จะดูถอยมันนี่นะยัยตัวใส่สาวเลยนะฮาวลิมปีนานี่เลยจีตู้จานะอีมูดิ้งให้เละแมเนเจอร์ไอ้กิเลยัยคาเฟ่อะบางอาสุงากิจวัตรกับบางเนี่ยที่ที่อมเฮียมจีค่ะที่อุทัยมันนี่นะตัวน่ะmanager holi pina saulo na event ito dia wana customer hen khat bang leng dot thi tom om le dot nai nei dio le manager ta ki mu pi thi diam ki mu pui na kan samon le okay ki pa ke on le kaya nga tu heu tu pa zamin lun gang tia hiya hei cafe rika bang chidana hungki pana bang chibang a hei mun anaran lela chi te thi uthai mai na ama to holina saulo ina ine masadi tuni hunoi tangon pia khi jagina na tunga ki pa thu ko hange no ama sa pe ni na hei heu tu pa hei cafe eureka khabang chipuna non pat khia ka cafe eureka kho 2017 na kana pathia mo pizza family le na mo kana pathi nang experience mun tang khong a restaurant khong a anani sana ya idanga chu gam danga chu takat thani velan da sem jel mo wa ka ya pata ka tile ilamang pot tile ikoven na tol ikoven kata school na pang na tol mo tile kumni sung ka marub zui pata ka bizanga pen pandog mo 2017 na ka City SBI no ya mo fast food lampang do kisay mo entrepreneurship to lama ka training ang stigay actually hei kha to ai bizanga pen omlai ya omlai bizanga pen omlai mo nang actually hei muna kha a second branch sinai pe mo ya jang ro da kha okay banga tu ta na 2017 apa na restaurant pan nahi na mo na experience ken khan non share ti jam experience mo titag zeta pan ngai khat maintain restaurant lam bang mo quality maintain ngai bang ching maintain ngai staff lam ki bui sik mo ban le raw materials lai de bang ki bui sik lo mo yei cafe rika kha bang ko ngamu thia le na menu a Indian food sum dia mo ban ting le Italian Chinese atang pia ka mo okay banga aman khong bang china ai na bolo le aman chu average ti di reasonable de ka bol mayo mo meeting ni phe di mo ka bol siang tho na kha apoi mo ma ei siang tho na kha bang china no na maintain na thin thu lam pang chu hoi de ka bol mo meeting le ki sa thing mo ban ting ni thi le a thing thi chana ka bol le staff to ki sai la bang za khong na ni ale tu le na tu de dia staff ha som chet ka dei 10 mo staff mi som mo ei lam kha si cha na sem tu ila khong chang ina hen che salary khong problem om sek mo ai to ki sai nang bang za khong na te zo ale atang pia to starting chu 5000 ke pat sang mo fresh stay ka da pata ka oro lakal to atang pia na 20 sang ka pe 20,000 mo yei to restaurant at Hillball tuam mo yei chef fi chi te khong ai ki le tuam te bang china na la le ko ya pan khong an la ka safe ka head safe pa kai le sikim ma patia mo ama ka azi ka elam ka te hi sia pata ka ki apa na khat kai le yulam ka te mo kat hin to kitchen a chu staff nga mo cafe ichi khong ai kele restaurant ichi te khong kha I lamka leong pung to hi ai ta mo wai jaga competition ka om lo the lo wai nan midanga sanga hichizo ka hiu na chi na mo bang khong ai de le ko dia chu ka price le reasonable amo food test le hoi tho mo quality le hoi tho in
quality ka maintain mo bale service le ho in kin mo plus ka soft le mo feng thima mo ti di okay nek di khong la ai banga no specialization no atom de wa mi alo bang de war kabolu hi ai om hi na chi om ha picking tu tu nga khale picking dak ti khat ka introduce wa mo plus beef salad ti bel mo so tu lai ta ka min adu pen mo ki pa ke ei hi mi khen khat kha alung lut bang ai ge le hi muna hong ni khanai lo mi hi mun hong lut tia dia mo hip the na dia bang bang konga nang na ni ka Italian dish du te dia mo spaghetti carbonara ti bel le mo za taste tu ada gamda ada ki khian nam lo mo one thing le beef salad ti bel le tin this tang dang mo tam tho mo soy stem okay hi chi tho wa hi na chi he hi tu hi ji tho mo hi le ming ko til kha ibole ku kal nga ya mo iku kal zo lo ting le til kha ki hai pai pai sek ai le to nang bang to hi drinks mo ai coffee a hi tu na atuam lo hi adang bang bang kong ai adon thi chin ania cocktail ti vele ko pa mocktail ti vele ko pa mo cocktail kong le mo ai te banga a price kong banga chele a price tu zani ti vele tang pi mo hi mai tang pi mo 220 ai mi hong lut dan kong banga che tu ai normal season ti kong banga chele normal season at mo hoi ko ti lom ki le hoi thu ti di okay có kêu để lim mà chị đi về lim pen mà chị đi mà ba là hay cà phê rica khá sốt xồm dễ lên chép brand đang hong xồm dễ nóng đấyก็ตุบไปอย่างโมเฮเล financial condition โมเฮเลนจินโอลาอัปเกรดที่เรียกโอลาอัปเกรดเดียวโม คาเฟ่นารนาปันนี่นะบางอันหักสันนั้นตัวขันโมนังลำปันยัยขานวมเฮลโลฮิจิบังตัวที่เอเนจิของผมเนี่ยไอ้ลำบากตัวสตาฟคงกิสุดโลที่เบลโมสตาฟไฮปดโมอินโฟเมชันเลี้ยงโลไฮปดที่เบลไอ้มีที่ก็นี่ก็ที่คู่กันโลเดียวที่ดีจำขัดเสียงมุทักขัดเบลเสียงมุที่เลยไฮไปที่เบลโมเด็กก็รับขยะกี่บ่อยนะเปลี่ยนสุทุกเดือนสุพรรณขัดสุกันไหนโมเฮลิสุเคลียร์ไนโลดีนี่ได้โอเคเฮ้ยมันโปรแกรมของในดีนะมีนะเอาบุกเทดีว่าไงครับพวกโลโปรแกรมนี่เดี๋ยวสมมติพวกเดียวโปรแกรมเดียวสมมติจัดที่ยี่กี่ไหมมั้งถ้ามีละสติของน่าจังเท่าไหร่จังเจลก็มันจังเจลบางคนนู้นของเย็นที่ลูเดียวกับจางอ่ะมั้งจางอ่ะมั้งบางคนเดียวทิ้งเลยคุณบอกสิว่าโอเควันคุณจางคงละบางcrowd มี customer จีของอมเท่าไหร่ตำเท่าไหร่ไว้จ้ะตำดีโอเค restaurant ตัวที่ใช้มีปีเตที่ตัวเดียวหอยน่าสักเห็นคัดที่ของน้องเรียนที่เดียวrestaurant ตัวที่ใช้สมมติabol di bang zo ke pa sumdam tuk like 10 to 15 well di via investable mo restaurant set up like me to competition atel thelo di bang mo idi dan tusan pura so like 25 to 30 restaurant me so alin to nyo mo dikka laga kan restaurant set up struggle sangin mo restaurant voltage oki requirement to supply le mo de profit hoi jodi competition ale tel ngai lo je tra so maule ho lo ka log dingo te kala kan abol num le chok lo mo like mo ka struggle nga pi ati le chok lo ki pa hoi yai mun kha anwa ma ahia wana amun asung bang le anwa ma wana anek thei tiu bang le siang tho ta ka ki bol ahi mani na si thwai het lo sumpia nek zel na dia sungkwan ti to bang ai kele nai na ngai khen khat ti to palu zel chin poi het lo di da nai tuna customer khen khat etna even non dia bang order wa bang an amau le lim sawa chi ti khong bang le dot nai even non ti ya customer khen khat
review ini pi di ngamau kha yai mun nuam sau he bang chiwa chi te thiu thoi mani na he ya customer ni anaom wa e sangam no he mun naom nau asote he ya nalu nau sote ya Okay, there are several times, quite sometimes now. achi le e he mun bang khonga na ban ek tang video Yeah, sometimes juice and then macaroni, sizzler, chivel kane zero. a service hoi na saya bang achi ya I think a service ahoy ja ka ba paisel siri e service hoi jaga mo a hi le nek lampong la bang achi ya le lim thoya Nekla Magian dia so I think Chochampur Adi who one of the best. In fact, one of the best in yes, Churchanpur yes. mo Because whatever I have tried so far is up to in par with some of the metropolitan cities. ha okay e tu jan la banga na next so mu Tuzan so kau kino luang nga mo French fries kong neo nga juice kong dondi okay in pai pak di. e banga hei dan ka i copy sunga tamle hoi na sawe na ngai dan on gen thiam Atamatom tutua metale ko servicing is the most important thing. If you have the cordiality, if you have the hospitality, people will come and your business will flourish. ma ki pa ki ole timing to sai non gen thiam bang da bang sa tan khong ko kha da som ne pat da pusat 9 pm 12 to 9 pm 12 to 9 mo okay e banga hei nang mu da ni na ni ta ko nga hong kha e alaw hoi chi hiam mi tam takina ni tang nuwa dor hong chi hong om non loi na mo banga chi ale la hui ki ding lem ka sabek project sui kam khang to ma ta mo mi le phathi ba ma ta lam ba ga dau di lem bek se ro hui na sim lem lo mo chen ta ka thei tai okay e hei cafe to kisaya yen biu na ni om lai bang bang yen thei diam ka gen biu tu ke fe uri ka ngai tu te chunga ki pa thu ga gen mo ni ti te chunga ki pa thu ga gen ni ki pa hoi ma mai deni na review khat customer to kani wa mo hai na service hoi sa hun tong ma da nai e tu nia i holi balaw heting hun sak dinga cafe eureka kha bijang ale khat ma wa na ya thangjam ro ta le khat ma hiya he mun tia nek thei chi tuam nek ding om gi ge wana service kha hoi ma bana anek thei tiu leng siang thoina lim ma hi chi kha ko pi ma ni thei dinga bazwan zel le kisi ko he lo de hi heding on sakdi